बेयो जादों जाबाय 2 तारिखनिफ्राय 7 तारिखसिम बे मासनि। ओमफ्रायहाय जोंना लन मेलानि बे माबाया मा होनोमोनलाय फाइनान्स होनायनि डाउन पेमेन्टआ जाबाय 99% होदों आरोखि लनखौ 1% होनानै मोनलांगोन बाजाजनि बे प्लेटिना सिटिफोरखौ। ओमफ्राय 2% डाउन पेमेन्ट होनानै नों 125निफ्राय माबासिमखौ मोनगोन 160 NS 150 बेफोरखौ। ओमफ्रायहाय बिनि गेजेराव जोंना गिफ्ट होदों माबा हेडफन स्मार्ट घरि ओमफ्रायहाय लेपटप बेग कम्बलबो मोनगोन। ओमफ्रायहाय लटारि कुपनबो माबादों खेला दङ, जाय बाइक लायगोन बे मोनगोन। बेयो जाबाय फार्स्ट प्राइजआ टिभि फ्रिज वाशिं मेसिन मोनथाम, हेलमेट मोननै मोनगोन, 5 लिटार थाव। ओमफ्राय डिसकाउन्टबो दङ। डिसकाउन्टआ जाबाय पालसार 125आव, ओमफ्राय NS 125आव 3000, ओमफ्राय 5000बो डिसकाउन्ट दं। बे जाबाय NS 160 NS 200 N250 ओमफ्रायहाय F250 बेफोराव मोनगोन आरोखि, आलदायाव गैया। कास्टमारफ्रा बबेयाव फैनांगोन? जायगाया जाबाय बे जोंनि क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं बिनि उल्था लामा साइडआवनो आरोखि। NS 400 गोदानै लाबोदों, बेखौ माबायदि बायदि दामफोरा? दामफोराथ' बे एसे हाइ रेन्जनिखाय डाउन पेमेन्टआ बेना 5%सो नांगोन आरोखि। ओमफ्रायहाय बे RC इन्सुरेन्सनि एक्सट्रा थाफादेरगोन। कालारा मोनजोबगोन आरोखि, गासिबो दङ। NS 400आ दा गोदान निउ मडेल ओंखारदों बियो। एक्सचेन्जनि खाबु दं नामा? एक्सचेन्जआ जायो, बे अनलाइन जि नाम्बार दङ माने जायखिजाया गारि एक्सचेन्ज गासिबो जागोन, गासिबो कम्पानि गासिबो मडेल, स्कुटिबाबो जागोन बाइकबाबो जागोन आरोखि। আজিৰ পৰা আমাৰ লোন মেলা ষ্টাৰ্ট হ'ল। আজি 2ৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে থাকিব এই লোন মেলাটো। আপোনাৰ পূজাৰ উপলক্ষে বাজাজ অটো ক্ৰেডিটৰ পৰা অফাৰ দিয়া হৈছে। আপ টু 99% লোন দি আছোঁ আমি। চিটি প্লেটিনা যদি গাড়ী লয় আপোনালোকে 1% ডাউন পে'মেণ্ট দি গাড়ী লৈ যাব পাৰিব। পালচাৰ 125 ল'লে 98% মানে 2% ডাউন পে'মেণ্টত লৈ যাব পাৰিব। 150 NS 160 এইবিলাক 5% ডাউন পে'মেণ্ট দি আপুনি লৈ যাব পাৰিব। আৰু কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা 3000 ৰুপিজ ডিছকাউণ্ট আছে পালচাৰ 125 NS 125ত, আৰু 5000ৰ ডিছকাউণ্ট আছে আপোনাৰ NS 200 আৰু NS 160ত আছে। আৰু N250 বাইক যদি লয় আপুনি এইকেইটা ডিছকাউণ্ট পাই যাব, লগতে গিফ্ট পাব। ভেৰাইটিজ অফ গিফ্টছ আছে। আপোনালোকে আহক, ইয়াতে আহি পিনে চাই লওক গাড়ীবিলাক, আপোনাৰ মন পচন্দ গাড়ীবিলাক আপুনি ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। লোৱেষ্ট ডাউন পে'মেণ্ট 5999ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে আমাৰ। এইটো 7 তাৰিখলৈকে থাকিব, 7 অক্টোবৰ। NS 400 আহিছে আমাৰ নতুন গাড়ী, এইটোও একদম লোৱেষ্ট ডাউন পে'মেণ্টত আপোনালোকে পাই যাব। আপোনালোকে আহক, এতিয়া ডকুমেণ্টছবিলাক দিলে কিমান হ'ব ডাউন পে'মেণ্টবিলাক সেইটো কৈ দিব পাৰিম। লোকেশ্যনটো বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচৰ উল্টা ফালে, ঠিক আছে।